سردان اردوغان یاش بویوانه و باکوری کردستان اتناوا کردان دا آلیان سیاسی زیره تر دنگ وده هم جالی آبوری پیشاسیسی و که امانجا پاتی کرن که دیوان پروژه هبن هم جالی سیاسی جیوه که چه در هاوجه یعنی جی دنگ هبه مهوانه که ورگرین گیری دایو مجاره صدقی زیلان مافناس و شروع سیاسی دیار بکرد گرماده برای صدقی افدامی باش داره از وی سردانه بحث کم دیت نه هوا و که شروع که سیاسی جاره از بجم ایماجه که جبوی بانگشه هل بجارتنات سالات به دایان جیب جدی آک پارتیه و اردوغان پروژه ده خدمت عالی کردی و با کردستان بکن عالی آبوری عالی سیاسی خباتا AKP و اردوغان ایروشون دا والایه یعنی نکارت اشتاکی حاصل بکه بچه دولت آنا نمایه و کارم بیجن خزینه دولت ترکیه Ankara والایه zaten دینداره yani gel Ali Aburi tengasiye ki mezin daye hükümet xuyaya evya nikar çareser bike her roj her tiş fiyatı vi ziyade dibi haseten enerji evi denzi geridayı vi meseleye vatak enerji buha bu mesele denzi ev dibi yani halkı vani hatta ana Ali Aburi Ali din tişteki ki embejin xuyabe hizmeteki mezin nekiriye wanira naxazin bajar Kürdistan'ı Ali Aburi Ali din pari rahat bin ev siyasete devletiye sadece Erdoğan ne hunzanın du projeyi se proje mezin hene Ali ev Türkiye yek gape yek dape yekti Kape, ev Konya, deşta Konya'yı, ev cüda evidin Kürdistan'dan, Gap merkez Diyarbakır Ruha, ev Dabzi, Vanu, Vandara, her düzi ne çüseri hatta ana devlet evya nameşin yani gor proje nameşi, Ali ziraati, Ali din, ani iktisada Türkiye zaten revş başına hasaten bajar Kürdistan'ı revşavan dubara yani eğer o sabit bari sıdqi heyva dar bazbuy CHP الباکوری کردستانی بی بحثا پرزگری که کرد که تجی ماجه پیکری پراسیج عالی آبوری و خزینه یا والا یا او پرزگری کنه دوی چهار سری هبن افروکجی اردوغان الوانی الباکوری کردستانی الداویه ده خلق بریاره بده کاکی ده سالادار بد سالا بده خلق جبوی جرابت ده سزا بدن یا جی در فکتن ده بدن آک پارتیه AK Parti hatta demek ki yani 6-7 sal beri nevi deng dedan AKP hem kırınavan hem ahaftınavan baş bu. Fakat 5-6 sale tengasiye ki mezin jibo Ali Kürdistan'ı hene hem sazi Kurdan hem parti Kurdan hem şahsiyeti Kurdan pır ta'dayı mezin dibinin praniyavan zindan edan evi ki dengi xo bilind bikin dişeynin zindanı evi ki xabateki Ali doza Kürdistan'ı bikin evi kadaxe dikin yani gele Kürdistan'ı ümidaxo AK Parti yani ümidavan AK Parti nemaye prani az jibo prani dibijo heneki alikariwan hene evzi menfaat juan dibinin memur devletine خود تشتکی دن. مادام باوری AK Parti نما دی باوری بدن CHP یانجی لانه کدی دی چه به اتفاقک دی چه به چنکی اشتادم جیماه. Yani mesele CHP mesele ki cüdaya du ali du bendi haya CHP'de yek Kemalistin beri kevnem de bejin ev cüdane Kılıçdaroğlu insaneki ev yani Kürde gele der yani halkı dersimiye ev nispeten daha demokrate guhartine ki CHP de çekiriye fakat naive mane ki CHP AKP baştır be ezevya nabejin fakat jiboy taktik jiboy ki AKP zayıf bikin hükümete Erdoğan zayıf bikin xuyaya ki minaka İstanbul'u heye
deng bidin CHP hinekci yani meseleyi HDP eğer zelal be daha baş emkarın ve veneyi mezin bibine. Yani derfateke baş الپیشیا HDP هي طيبه تجي تناف بين اك بارتي و CHP ده HDP دشت لانين كردي هميان راضي بك اتفاقك سروبر رخصتي هبه كرد همي دنگ بدنه جهه کی باشتر وانا دستالاتی ده هبه یان جی اوجی بزحمتش بر يعني ريجرين اك بارتي یان جی دستالاتی بگشتی yani siyasete HDP tengasi teda pırın yani gel evki deng dedin pırani sedin not Kürdün fakat evki idare dikin ne Kürdün em ne hem berehine dinin yani gel Kürdistan'ı gışkarı siyaset bikin hem hevre bikin yani Kürdistan'da sade em Kürtünenin Brahime Arab henin Türk henin Süryani henin fakat Çepê Türkan yani daha ziyade dengevan bilind dibe ber bi maslahata Türkiye diparêzin yani ew kadroyu HDP ki idare dikin maslahata gelê Kürdistan zêdetir hem seraseri Kürdistan çar parça hem Kürdistana Bakur zêdetir maslahata devleta Türkiye didin pêş axaftina xuda kirina xuda evi azî ji bo gelê Kürdistan tengasekî mezin e ya abora Tirkiye taybetî jî AK Partî bixwe jî xistiya tengasiyê ew pêngavê şer û operasyona jaliyê Tirkiye ve Erdogan ve li ser Rojavayê Kurdistan û Sûriyê jî bigiştî jî nûkê jî rijdin ku min be ji refetê operasyon bête encam dan ji bo ragiştî Erdogan de operasyona taybetî jî hindek paş vekişe yan jî dihert rij bin ku ew jî zirarên mazin bi aborê gihandîne ew proje devlet net proje tenî Erdogan û AKP Erdogan AKP ana devleta Türkiye idare dikin koalisyona MHP têda heye hinekî beşê din de têda hene devleta Türkiye naxwazin Kurdên Sûriye bibe xwedî statûyekî Kanûnê Esasî Sûriye nû wexta çê be mîna Iraqê Kurzî bînen yani nas bikin wan zî qebûl bikin yani operasyon dixwazin bikin ev em bêjin yani İran û Esad û Rusya hemberî Türkiye'nin yani Esad ev de bêjî yani ya Rojava teslîmê Şamê bikin ya zî Türkiye teslîmê Türkiye bikin yani wisa em karî şîrove bikin yani Türkiye zî işgal bike Esad memnun dibe Esad zî Rojava ew İran û Rusya işgal bike Türkiye memnun dibe aslında yekin hemberî hev ana ve nişanda mesela axaftina evi akar yani ev tişteki barada yani valaya ev rastî ne ve rastî ev ki beşeki Amerika temsil dikin bloka Amerika ev nevi alikariya Kurdan dikin hem Rojava hem Kurdistan'a başvurda barış sıdkı yani bloka min İran Türkiye Şam ez bizanım Erdogan geçti hadi bejit yan operasyon yan neman çi diş hebin çi jî heker alîkarî jî hebin û dijmin jî hebin yani Erdogan pêşewekî hevkarê me jî Hesenê baja pêkirî du hilbijartinên giring li pêşî hene 2023 û 2024 jî ser operasyona dê berdam betiyan jî dê siyaseta vê destê werdana Sûriyê de an jî her cihekê dî de bigore ji pêxemet hindê ku abor pês kevit çunkî xerciyeka zêde jî sert kevit li ser Tirkiye van operasyona yani Türkiye demek ki derece dixwaze Kürdistan seraser işgal bike dagirker bike hatta Musul Kerkük ew Rojava wan daye ew proje devleta Türkiye'ye fakat demey nizda yani dixwaze ana Membiç ew der û dor çend bajarê piçûk hene bu ana proje wan ana dibe Ali Fırat'e yani Rojavayê Fırat'e dixwazin ew bikin dagirker bikin evya eğer Rusya İran Esad lehev bikin yani ez ne bawerim ki mesela evya hemberî hem Kurdan hem zî Türkiye ve Amerika ve meselede lehev nakin yani hatta ki Amerika zî alikariya Türkiye çünkü endamı NATO'ya fakat evya dibêjî yani yekîtiya Avrupa Amerika dibe
رنگ تبرز زلال به یعنی تو اندام ناتوی یا تو اندام بلوقا او روسیا و چین و ایرانی اویا تاکتیک اردوغان حتی آنا هم روسیا اداره دکه هم امریکا ناتو اداره دکه فقط از باورم ایروشون دا اویا نامشه فقط مقابل yani sistema dünyayı pır'adil nina Ali Kurdan Kurd her gav ta'dad binin meseleyi Afrin'i meseleyi Kerkük'e en başsanın yani evya nikarim bejin yani Amerika jiboy doza Kurdistan'ı Türkiye'ye şar naka o ayrı mesele fakat tengasi heye heneki hatay Kurdan zihne bel او تيما جا بكري يعني هم إدارة دونويد قال يكتي أوروبا وأمريكا جيت ماشية قال لك يعني برجاندية هف بشوانا هنا قال روسيا بلوكا روسيا وتشاينا جيت ماشية أوروبيفا بو برجاندية تركيا وسرخستنا أك بارتيه ده هر آلية يكتي أوروبا وأمريكا بقرا يانجي زيتر دنزيكي روسيا وتشاينا يعني بلوكي با حتى قريدا رجالة نافارا سوريا وانا Türkiye maslahata xud Paris çawa em Kurd gele Kurdistan maslahata xud Paris nevci maslahata xud Paris'in durutti heye siyasete Türkiye'de her gav heye vata ku Amerika NATO siyasete Türkiye bu Paris'i dostaya xu nişandıdır tinin zemin vata ku heneki tiştan da lehev nakin debi evya em kabul nakin evya neyartiya Türkiye'ye mesele Yunanistan'ı mesele Kürdistan'ı hunzanın fakat az ne bavarım Türkiye cesaret nak heriş Yunanistan'ı bakın çünkü mesele ciddiye Kürt bir devletin jiboy ki çeku silah hayvan tüneye tayyare hayvan tüneye top tekel hayvan tüneye hedefeki zayıfe loma yani keysavizi heye duhazı Kürdistan'ı gav be gav işgal bike gav be gav dagir ker bike رئيس صدقي زيلان مافلاس وشروع كاري سياسي جديار بكرين ديال مدبون قالك سباس بوه